Mizo zai min zom khom MZE General Headquarters chuan May ni riat sang hi som hi panga ni nga ni zan hian missionary le cross sipai engko ran pol mi po natna khir tak tak tur te pualin charity concert buat chai dona eta hian icon star te le zai thiam lar berberte anin landona pathian ramzau tura theitop chua tu natna khir tak tur te tana luang chuak turin MZE chuan mi zong zong an ngen ani Mizoram Board of School Education MBSE in Voin Khan Kumina Paul Sompani HSS LC exam result ati chuaka arts streamer Lalram Moi to chong Mount Carmel School chu pakhatna ania science streamer Cynthia Lalhupui Shangpliang St Paul's Higher Secondary School chu pakhatna ni in commerce Christine Laldin Puiral te Oikos Higher Secondary School pakhatna ani Tuntrum HSSLC exama hian artsa zirlai sangriat zaruk somnga pariat examin saruk zakua somthum pariat za somriat point pakhat pathumin an pasa science zirlai sangni sari somkua pariatin examin sangni zathum somkua paruk za somriat panga point paruk pathumin an pasa commerce zirlai zaruk somli pakuain examin zali somriat pathum za somsari pali point pali pani in an pasa apumpuya zirlai exam zongsong atonga za somriat pakhat point pakhat bialin pasin nikum lamain za zel pas zathi pathum point bial parukin asang ani artsa zirlai exam zongsong Pacific School somli paruk anoma science school pakwale commerce school pani anombok zirlai exam pass neilo arts le commerce school pani veve omin science zirlai pass neilo school anom lo thung arts Khozol district atanga exam te pass thaberin za somriat pasari point bial pani inan pasa science Saitwal district pass thaberin za somkua in an pasa commerce Aizol district pass thaberin za somriat pakua point pakhat bialin an pass ani arts private school te pass thaberin private school zirlai exam zinga za somriat pasari point panga pali inan pasa sarkar school zirlai ten ti cheberin sarkar school zirlai exam zinga za somsari pakhat point pali parukin an pass ani science deficit school te an pass thabera deficit school zirlai exam zinga za somkua pathum point pali pani inan pasa aided school zirlai ten ti cheberin aided school zirlai exam zinga za somnga pasari point pariat pakua chawin an pass commerce lamsam school te pass thaberin za somriat pasari point panga in an pasa sarkar school zirlai ten ti cheberin za somruk pathum point pali pali chawin an pass ani arts topper Lalram Moi in an school lo thlenga anule patenen an zirtir tu ten an lo dongsonga Kaming chu Lalram Moi to chung ania kapa ming hi rubenarin ke machwan khat is bank ania chuan tun archa hanin total marks out of 500 471 kamwan top 10 po kan be se lawa tiktak chuan min chong ka ti ka result han hi ka pe photanga chuan khami zer khan DU vera ka college tina ani mai ka shan chan tir chang han ka zer chan hal china chuan hei kum tir chuanin zan khata dar kar li thum ve ba ka jinga ma se exam don ha chuanin khami a let angkha ka zer ve thunga atu tyang chang ka zer shi Kaming chu Cynthia Lalhupui Shangpliang ani a Falkland venga kan chenga St Paul's Higher Secondary School lut kani ni pakhatna lomam khop mai kan be se an sang de hi need exam kha kan pe a medical lam kal chau katum school kumka na ka zirdan ber chu school ni lengin kan kala chuan school ron hovele hianin darkarli chung online class kan la le ngala tumi nuwa choi khambela chuan zan lai thleng le khazir le khani mai chu kumka na ka zirdan khoi waklo social media chu YouTube hi ka khoi ve ani mai ka chung te tel lo chuan hedin huna hian kading ho lawang anule paten ka zirlai kong tina hian engkim hi min en pui thina
chuanin ka ute min guide ta min support ring tu min duat tu kan nei thin boka chuanin an mani an mani wang hianin hedin huna hian ka chau jok kan zirtir tu te an fele me ma mi base na te hin nei sang thei ko pa kan thiam lo hin hlau ngoi thina min zirtir don te pon film khur tak ten min zirtira a care theyang berin ti swal kan nei lo nan te kim ten tia an ni po an tho ra zong wanga heta lo thei chau hi kan ni Cynthia hi Polsom HSLC a khanin topper lo ni to a tin a u Simon Lerem siama Shangpliang po Polsom pahnia topper lo ni to bokani Commerce topper Christinin anin kota hi min lo muaka veni hi Christini te chung kotan hian lom nani ani rualin van doi thlak tak main aputea sia halama mi chu Ebenezer Hospital aizola borala media lam te po in hunrei lak saklovin interview toy zo hian apute ruang thla turin an kal ngal don ani coming to Christine Laldin Puiral te ani a tunan Oikos Higher Secondary School a kalutani atira khachuanin ina hian gazira ma se I October tha chang khanin hostel a khanin enge chung kolama remchan launa wang khanin hostel a khanin ka oma ina ka zirla khachuanin I zana khanin dar som ni vel thlengkha kazira chuanin zing lama kha chuan kazir lawa chan chu school kalngai lawin siam ngai nen khanin chuanin ina kha po consistent do khanin zir kha chu kazira chuan hostela ka omnu phei kha chuan mi be seite kha alo sang to sia khami wang khanin study hour a te le khami study hour pi alama te po khanin thei patopin kazira I zinga thoma lo changin zana kameng rea tiang kha tiang khan zana he ka mutte alo chwa ka lo zir tha thei lo te ni chuanin jinglama khanin ka thoma a ka tiang khanin ka hun ka mang ani mai social media tak hi chu kaneya I YouTube te WhatsApp te khatiang ang I Instagram te po kaneya ma se le khazir lai chuanin in district lo sham kha katum china I phone te po hi ania atira kha chuanin class 10 kan I lai tek phei kha chuanin lekha I zirmang lo khan phone te kha hei khatiang khanin kan lo khoya ma se I anhuwa kha chuanin be seite alo san mai ba ka keima po ti that kha ka dua chumi wang chuanin hostela ka om kha chuanin a khoi thei lo shim shima phone kha chuma se ina ka om lai po khanin I arem enge mochil en nge ngai te tiang phone atanga thil lo en ngai te ani lo kha chuanin social media kha chu ka khoi lu tuk lo en lo game ma hi chu pathian zara no pan lai atanga hei ti tha chau zel kha kania class 1 te po khanin top 3 vela kha chuan ka langin ka sha chuanin class 4 ate po class 5 ate po khanin pakhatna kha chu ka ni ve chau zela pathian zara chuanin ma se class 10 a kha chuanin pahni na ang kha kanya chuan ina hostel tuna ka school luna oiko sa ta kha chuan first term le second term le khami pre board ang do ro kan ne ya kha chuanin pahni na char kha kanya chu wangin a he to par kha ke ma po khan ka in ring lu tuk lo ma se pathian zara pakhan na te ka lo ni theya ka lom le ni he ne tuna chuan PUC a kwanin I admission vel te kha chu ti kha kan tum dawa ma se CUET te po hi ka exam ve po tanga I BCom hi chu lak chhun zom ka tuma tin khami alo chuang zel te ni chuanin nakina en lo CA course ang te po hi keima chuan zir ka duwa chartered accountant ang vel te hi keima chuan ni kha ka duwa chuan lo rem lo enge boro khon na tu lo om se bank lama te po bank manager anga tho ka du ke chuanin ina ka online kha chuanin zana kamen rei te khanin le zing ka tho ma po khanin he kanu hianin I thingpui te min lo lum sakin he ei turang te kha min lo le sak china kha keima tan chuan a hlu em a tilai ka zir lai ten mi he an lo beng chenga an lo len khom chang te pon khami an lo hawa I keima le kha ka zir thu ang te kha an lo shilanga chuwang ka chung te en I support chu that takin ka donga an mani wang pakhat hianin tundin mun hi thleng thei ka ni Karol Masaloka high school living certificate result
kan ti chuak thia vein thlengin har satna om lovin thei top train kan exam committee ten ma an han la chholea high school kan ti chuan nu akar khatna higher secondary living certificate samni sumni panga chu pathian hroinein tlom takin voina hianin result kan han chhuale theia alomom kan tia kan school education minister Dr. Vanlal Thana point thei tu pin school education that zel na tur ma son na turin ma ala a kumina po hian awop na noya thatakin result kan han chhuale thei hi lom om kan ti ani hey high school or higher secondary school living certificate exam te thuam takin kan han zowa engma thom thalo zong om lovin heta hianin hayara kan lecturer kan ti hislam tele bisa a kan zirtir tu te thane moi takin ma an la a tin chu ti rual chuanin school no pangte pon tang lein kan thria nu le patenen chung te wang chuanin result po hi thatak kan nei thein kan thria lo mong kan ti khop maya ten education pumpui kan directorate lamte DEO te SDEO te nasa takin an tanga center sang te an lo tlo boka kan thoho na atha chu wang chuanin result thatak kan neya ten chu ti rual chu na poimo deuh mai pakhat chu kan center superintendent te invigilator te police department le health department te nen bank te pon nia poisun kan han da na thin safe custody lo nei tu ten nia an ni te na kan thoho na tha tiang chuanin har satna om lovin thatakin exam kan zowa result te po voina hianin higher secondary teacher te nena trang kopin kan han chhuale thei hi alo pum kan tia ka bula hian kan secretary awma in kan controller of examination ombuka anni hian thane ma takin hetlaya umdanga kan lati lo higher secondary a phei chuanin centralized evaluation community hin kan teacher ni chu wa chuan kan result po kha friday upon kan chhuwa thei dai ni amaro chu kan chhualo na chana hi NEET exam a hianin no pangte chungni akhanan exam sia ta chuanin ato parho phei chu hei voina po interview tu khen ni nuala khatianga wang khanin anril ro lak pen kan hlawa chu bang chuanin no pang ati thaho te kan hruai poilo nan khan ti mo ang result ina ati poilo nan khanin voina hin kan chhuata zo kan chung zong zong a chuanin a bul pui bera hi chu kan examination runs te palau na hian nia kan MBC a thok zong zong te tandual ba ka examination runs te na thane ngoi ta kan tho wang ania ten kumina hian kan soi tawang khanin centralized evaluation kan tia subject som vel zeta evaluation kan ti thia building thar kan nei boka an noilama khanin room engo zat kan neya awai chon subject atama alien zong zo wa chon kan ti the ni chu wang chonin ain chung po ha hei kalo tin a ena po hi a uniform traveling kan thria chungte awa po chonin alom kan tia ten kumina hearing compartment exam thei tu rahi sum ko pakhat an oma matric ang buk khanin kar khat chung complain hun kan siama temi kan han ti na chan po kha college admission an ti vele theina turin akuna hi kan pot toy ri ti kha kan soi thin kha ania ti chuanin a result la lokai tai langin kumina hianin apum puin art science le commerce ni kumain pass percentage asang zoka ni kumakhan 78.04 ania kumina chuanin 81.10 ania kumina asan na hi 3.06% in nikumain apathumma hi chuanin asang zo kani ei kumina hianin artsa pass percentage 80.13 ania science 85.63 commerce 74.2 ania nikumai khanin artsa le science hian asanga science hian
kumina hian kan han sang fal view ani ni kum ngai tu chuanin amar chu commerce a hianin ni kumain kan niam thunga hemi kan niam na chan nianga kan ngai deuh hleka chuanin economics big subject a hianin naupang kum dangain an fail tam deuh hlek ani chu wang chuanin commerce a hianin tlemin an taniam nin kan hria tin school thar commerce big hi thingtlanga an hong tama ta chuan zirtir tu te pot duang an la ni za lo wangin chu chuan kan result hi pot niam deuh hlek nin kan hria high school living certificate ang deuh buk khanin kumina kan zona te hi a easy question kan han ti le a normal question lots kan han ti kha 50 to 60% nia in chu ti lai chuanin a thiam ho big tena an chan theile zual turin 40 to 50% hi application le kami higher order thinking skill kha kan question a hianin kan set telani ti chuanin hotspot hi India ram homa tel tam deuh tura min ti angin keni po hianin heya kumtelin kan tel chodam zela kan nau pangten man son theina turin tiang chuan kum tharlama te po la tel tam zel kan tum bok ani tin compartment exam kha songkua pakhatin exam do na chu visual chuanin improvement a hi ati du tan tun ma chuan akum lem hak thina torai chuanin kumina ve khanin mathematics a ka ti thalo deuh riau mai mo science emo art subject enga po khanin pass to thosi ho tan chaw ne hi improvement an ti du chuan kumina ve kherin compartment wal khanin hemi ho nei kan bot sai sak bok don ani ti chuan a to ber kan soi du chu kumina higher secondary school living certificate a pass zong te MBSc chuan kan lo pui em a an kal zel na tura po du sang na sang tak kan hlana tin chu ti rual chuanin kumina la pass zu talo te po thane ngai taka beido na rilu nual mai lova na kum lama te thazoka aron exam leya result thatak an nei zel theina turin du sakna kan hlan bok ania Mizo Zai Min Zom Khom MZE General Headquarters chuan Mei ni riat sang hi somli pangani ngani zan hian missionary le cross sipai engko ran pol mi po natna khir tak tak tur te pualin charity concert buat sai dona eta hian icon star te le zai thiam lar berber te anin lan dona pathian ramzau tura theitop chua tu natna khir tak tur te ta na luang chuak turin MZE chuan mi zong zong an ngen ani